karbi akai aphan karbi anglong aphan kacepaduk nai karbi akai phan isi iltum akai phan manpe ke manpi lahai nokbe tum lo pini iltum mangbong alang litum ilo nili mena ilitum la nutin le school college along le guru pason pini nili jongjong penceng lok nili fiatum kese klembo matum akuru jong se puludang te alang litum lo nili inun litum long pacini ji ye kecengsi litum mangbong bibison inti kese presiden alang li alang li lo abarin 1985 and 1990 kese presiden laso pidolang puthot borsing rong phar yang secretary nang tum chini lo non solang do time pulo plus inut press club talo lapen tok bang inut lapen aku dolang itu mangbong karbi kese lo chali nil kuru lo Robindro Rongpi ex president alang li lo Robindro Rongpi heglong bom lo aku lason takak dolang itu long nil kuru lo alang li istame ex general secretary lapen ex MLA di Fuele Hemsing tisokai sar alang li lo lapen aku dolang nilikuru alang li sampai kese long koson si karbi kai pan karbi hampang pan koson si claim dam nai mapun de pan nangapari toa nangaja pon abangku Daniel Teron alang li sam ex assistant general secretary lapen ke karbi long autonomous council deputy speaker deputy chairman sa keman long pola lasi pini labangso press meet nilitum nang ke hangpon nang ke phapon kado ye bangke lahin lo je ke damtang nithom niplia prang karbia khai phan nongno ke ban karbi lo charlia song aputhak lapo an kapin rem ki junu karbiang long apur kimo karbia khai apur kimo long la son awe pin lang lali lasi laso bangpu iltum pini alang litum sitame ningoy lo nilide ke nili bangga non pini konane political party long kerabdun alang litum bangge lapusido bom non da khe long ria phang alang tum kama thalok tu ke tok ke lang kadong we pusido me alang litum kama tha hirthi batum lang ase alang litum sme do te ke sang te ke do la si la bangge chokche khai as a whole karbi students as a whole phan la puson kapin rema son la bangge nongnu ke jo la si so putha alang litum along wang lo lam thing se paklai la si ke chengsi nili iltu malong inut tiek pen itu marjuk nang than ponji la penang tu min pen sa kopini karju nai do bulong te mu arju dun me lasi keceng si nili non ke damtang 1990s 1985 to 1991 KSA general secretary akai borsing rong phardo alang lisi keceng si nang than poni ini lum ta chokbo inu KSA former general secretary lo 1985 anikan chuki hala long KSA conference dolo halo so KSA conference long ti nilphan general secretary atu nang bak poniklo lapen president atu bangke alang li bibison ingti phanti bak poniklo ti 1985 pe 1991 anili nikan thok KSA atu deng poniklo lapen 1986 ben ke SDC moment king phito la SDC movement ke pangtang pon ke nilitum helo ke nili hato hut ke se team long ke alang li nili long ke XML lo kita alang li assistant general secretary pen alang li Robin Rongpi alang li ke api ke organizing secretary lo inge apian ke alang li president manik lo inge nili banget general secretary aku Daniel Teron alang li bang ta assistant general secretary bibison inti alang li ne da president kira la SDC movement ke langnam e tu tang te KSA join si kangtang nitum la pu an ke pangtang lo pilthe na hokta publicity do lablo Assam government tum da la kona pheri lo 1987 aningkan hala so hut EGP government dolo EGP government hu so hut home minister ke Brigu Kumar Pugol alang li nil tumhan invitation isinang pilo KSA SDC tumha kingwa sinang la moment aputha hala so ami tingalo nilita dolo bibison di dolo Robindro Rongpi dolo Jonto Rongpi dolo Elvin Teron dolo Dhorom Singh Teron dolo kado we nilitum
দিছপুর জনতা ভবন লং চিংবাইলো লাসহুত আসাম গভর্নমেন্ট টু সাইড অফ দি SDC led movement is democratic mass and democratic. mass and democratic ko alang itum ta chisi karna ko Genuine movement. kopia polo athe ke kiase lapan kan dang lo nang ke feria join si alang itum la solu chitok lo asi kiase aja kong khipik bino hato hupenta engge 1995 aningam 1st April arni ke SDC kiase lahai tumpen isi MOU dulu MOU chitok lo central government state government lapen movement organization sita lang itum karbiara phanka ting honare le laso ekor ki chitok oli laso chik ekor chitok thike la pohelo SDC kese kensia movement tang piklo laso pusi ke pheri sa lang itum ki chitok Government bisa kafere. government pusi nang pheri lo Sinang chitok. la sinang chitok lo Nangkang onu. la pe ako nang itum nang PhD ta chini lo UPDS penda MOS chitok lo kenale tum penda chitok lo kopia polo chitok ke lagi karbi akhai phan ka jinso pokali mati jakong kichi pangtang jakong theklong si central government tum da MOS MOU la pen MOS 2 la kichi tok lo la si kese jakong la pon kang tang lo litum karbi yang bongke la hello movement kang tang nai lo la son si litum theklong lo la pen non litum theklong lo non ke a phi bang ke kes ke ru phi bang do ko hai ru phi black do pusta me kese tum huk ke cheng be non ta isi kache song history do history of struggle kese tum la ko an kache song lo non ilitum la so ali long lo ati MOU hai pen da penang power long lo lati lai ke jasime raja kong ke kese pen sikil long lo a credit bang kese phan si pi nei lai disi movement hota SDC gali kesa vi pusante SDC tum da aling theman mi MLA man bi manu ta thang da man mi lati la so kese phan si non ilitum budamana jai kathar la so kese phan si kidnappers association pusi ninge la so lamba ni ningdu pilo atheni da kese ke claim si ke chepadu gumanit asi la song ga lang pede nai potlo kese asong lapang kantang lo lan kache song asong lo kese tumane kidnappers association pupesi revolutionary organization revolutionary association pusi punai polo kache song aja kong do kolo ke lasi nili pudamji ke la pohelo je jai katha la kaninge bangke kidnappers association pu kese funding je bangke nili ningduk lo lapen kaprek kese tufan anta alang ni pupui lo generalization si kuri delo isi kese phanjot kali kese pusi kininge ase alang li kininge puthar nili pinrem lo condemn lo lapen mo phita lason kininge je deji phan alang ni phan dini ko athe kese ke kache song angthun padu pon bom lo non kese phidu lo alang itum political affiliation mate ki matha bang kapre kapre do da hai sita alang itum kache song angthun ge hu kecheng benda nona ta du kese atano 64 lo 64 ang bongta kese phan madu monita kidnapper tu bang belang apang 1987 anikan kese phan inur mani pulo era kese ta la soki pu ajone alang li penang phunang lo la penona ta alang li chingthur ne de la si kese phan ki pin re ma monit la pen kese phan ki puto da monit boycott nai pu monit ke mo phita chingthur ne la si nili la son si ninge ko de politician atumge lamkininge bang cherito nai restrain isi do nai ani hang ling le nijere ta chokya the ahomla me nisi sarlam sedu kotha jai kotha boda pai lam ninge thekse ninge pamika pulrang te nong idalong yewa ta loi ninge thekhe pulrang te lage phami chedam asi alani non kidnappers association pu ninge da rafi alangli ne kininge la puson lagi ninge lam kali pujong he cepakleng sitame non ke paking unelo athi ala hindi cinema non south indian film cinema non hili ke ap bolodang te agulia aprang ka du ko khanu te ti tanu ke khang ni mati la solam ke social media da spread la ni nije long le ni nije la puson ji kali pujong he cepakleng sitame unelo le guli ke khang unelo cinema non ti unjoti
Nasi nili jai ka tafan tuning lo alang li kese tufan an rada fan lato lam kuthak jia johang nei lang bel Kaya curupa lo iltum hanang Japon lin ex KSA General Secretary alang li di hekpen KSA purkimu pudak tan lo la sisun son tak tan dolang utum long KSA abare mamai pu kaya Robindro Rongpi alang li pan puthot la bangso lam tak lam ti je pak lai pan chunung ri pon Kan hung nei kalau সকলো প্ৰেছ বন্ধুসকললৈ মোৰ প্ৰথমতে উত্তৰ পূৰ্বা কাৰ্ডম যাচিছোঁ নমস্কাৰ ada mana press cutting gitu mana ne na tum kado na karton pajero lo sepini so press meet itu mang nang kok kasemet KSA Klembangfu abarim ex president secretary Penchenglok assistant secretary to Penchenglok dak chetong lape ado kabe tum ke bang nang kok lam te bang lalo non het jong inut Songjapu punang kopo Songjapu akai jai kathar hinben KSA puthak alang li si lam kaningje ba KSA phanang li karbo asolam the puthak alang li la kiningje pon KSA phan mane la ke kidnapping student organization no pusalang kiningje pon lo asoba kiningje puthak bangge entire KSA fraternity fancy ado KSA fancy isi sentiment like a heart lo itu kado eta sentiment ani to mana nang heart lo teni tum pini kopima pini non la song dengan long ke bang kita me KSA clemens ini tum pini la song dengan nang ni kopima pini ni tum ke man la ke so KSA clemens eba apa ni tum KSA ke do sector ni tum Karbiang Long ara to man greater interest of people of Karbiang Long kado ko biar rata to man kace song pi pensin itu pini lanang deng nang kele lasu eta pulo KSA has his own struggling history mena kace song isa furki modo since inception 1959 pen nang sengda da bangke kalbia kaya pan koson serai komnyima kalbia kaya tu koson se paprang nang ma pang dok si KSA tum ke clear KSA kace song cheng koson te karbe kai to man peng ke chelong jima te karbe ke aso pa pipik bangka pre ka aprang da makai tu karbe kai pan lang rem rock asong si tum thek dam lo la si tum pe ri ke ching thang pen pindeng sumpot tai tum ching thang long le ita la suk pindeng sumpot ka bi tum da pindeng sumpot ching thang long nei school em ben cheng lok wala sa long ben cheng lok ching thang long nei lai ka do ko be struggle kecedan tak KSA prinsip cedan no pini dak college establish nahi difu government college bang nahi dak science college do nahi dak night college do nahi ulhai ka dok kawita KSA prinsip ke clear lan chot kala phi je dak ke karbi tum ke asami dak pe ni tum tok te ni tum alam ke roman script ni tu che tok ji roman script movement led by KSA kalima KSA prinsip la so roman script movement itu Pangceng Hill Step movement out KSA tum sidak leadership kipi lapen api 1986 pen ASC KSA led by KSA ASC la so andulan ta ba pudabo KSA ASC movement shook the Karbi Anglong hijuk nut India government Assam government nu phere nang ko MOU che tok nang ko accord che tok nang ko laso isi ka che song pen to strong is a movement mass movement kado we sacrifice mena pa pandam nang lo mena tum jel dam nang lo nili medata I have been imprisoned more than 10 years 10 times nilda batai ke ni jel jang nang lo apa nili KSA claim ke 1983 pen 83 up to nili 97 nan nili president lo ke dolok si nili 7 years
nili accord along tame MOU accord lo nili nuk signatory lo Sukti sakhokari nili lo lapen la so MOU long pimawang pini kadoe kadang long ratum pinyali long loke after sem inti hala so 52 Dakatung District Council along that pen 6 schedule constitution larfun pen jakong ke wan ke after sem inti ke niltum ke se led by ke se movement laso wang lo we need 16 department ke we have been given legislative power we have lawmaking power you can legislate law can make law lapen 30 department ke with executive power lapen nominated sitame para 20 BB long larfun si itum se direct nominate MDC tatung cipi long apang state government se nang piat pini la constitution safeguard nang api bangke due to our struggle pini son purki mo belang pini maduk la cipindak nang nilang la bangke hor itu da state kini tu bung lu thekadal lo ita ni tu na somomen ke tonte itu we have accepted MOU as interim solution so itu kedeng final pukali so our movement will continue to puasota entire kabang lorat tan pude silaan itu kacesong kese pensilaan di papatir people lo pini malo university dakewan university campus a building dali tum sekin along little is development nil sudha achilchor biat college marasalam lake credit goes to kse maduk kai struggle pen kali lake ke pini alam na tang bangke life for kimo like kse contribution kse achievement lai tum lang lelo chipu nahi chiber nahi pomasi ili kse banda me jume me junono ta tum melo arbok ling darbok melo lapu bangke bimida ji monam pita me mane achievement do tok nangli constructive criticism pinoi kse banda criticize me sita me na extreme kisuman word kisuman mane uttejona mulo pachi tur proof jir me alam bangke mane sentiment heart nang alam bangke son ke ninge da sime leader belong te leader pe tu bangke every leader should try to become a statesman yon gyani takes a reset buji enter society pan buji koson se exam din ke pon tekima kadu ena puna panda pakroy ko tekima laso bali tum kadu ya try nei etum laso statesman si bawe tum pini leadership lo lasi pini setame katara sango is a well educated person is a ACS and later on he was promoted to IS pini laso ala posi pini kese apan mai kidnappers sirenization alang ni jeda lasi criticism pi me kese pan itu dah ningoy hai menang khetro da along bangke tame ani kityo kese lasan juno dak pen kese pan ke aki juno lam bangke karbok bangan itu na claim no la bangke constructive criticism pina sai pini plido koklo like very unfortunate kado society banse like unfortunate bhare nuksan la itu kado ibanda hala sola mang like belek le la bangke sai la pomale le entire case pan tu bleni pomang kupula itu la bana ko sauti unity wani ma karbi kai karbi nasal de sa sor mamte case siwa dode pote la sung le te siwa de padoje pande tu kado bori na ko amandang ni la pomale case pan bangke nang li ju me juno karbok pote la bangta mi medaje la sini lima ta bangke ya ka ta lang li some stature alang ni man do da bang fu alang ni non movement isya political party alang li rapcharia song alang ni pa float lo amang patek lo sila son abang fu inu senior amonit lo la son stature amonit ke la son ye den nai alang ni ko son se pangrum ima ko son se karbi society ban ke pangrum nei ma la so bang se alang li ningje nei lai aso asa kisuman doji lai bangke kisuman stray kisuman incident muka doji avoid chekime la no alang li plak dun vet pen ningje da chok sita entire munir akene base kese entire movement kese kache song bandali fight reject that kese pala puan ningje that very very unfortunate lama kese tunda ningoi lak le lang fane
si alang li jong si karbin nili kuma tale jong si karbin norat pan alang li pan pakroi sarji alang li pan kado eta man pihu nahi pulote chere sikime meta puloke sorai more roi manu more koi lata isa lam le heksa te lam te ta farm lai na madu asili avoid nahi itu restaurant nahi lai lam kini je long bangke like a sensitive matter bangke la soni ye da sikime la sini tum kado beta kaise background में से bang itu ke cetan में से bang itu orang mana ni cesong lo orang ke pale dami bang ke itu tahu ni lo itu dah se limitation dolo itu almost 40 years itu non 36 37 years itu cesong lo no na cesong man tu bori bom la sita itu kai bang la united kalidat la bang ke chok cedal asin ini tu main pen alang lifan lan controversy nang nelo society long iman uttejana lan mane hulustul poribek lason situation ke create nang nelo la salang li kemi naya bangke alang li fanda me sanje bangke alang li kese fan alang li chok chedet lo ne la sobang ne lam ledel lo ne die ne pan nang mabden walang li dia ne buldal lo ko banglang li cikobir noi cikobir der bang sialang li better ji pusin ni man matha la se ini unmat dona apa hai একদম মানে মুনি তুম পাথর কারকুর কাডো এটা jo nang tene ni tene situation মানে jo teno lama osoma tum chini lulu re osoma do pik mata pa me ka dekhe poi si situation create la se la ke ne li na bge in ke divisive lo lage si division ke wan society ban divide kori lo hai bang ke se la so divisive do ko ji te further division mang nang ne lo se ko san se li unaji ma anang li ban pang cheng no si ta la po ke chi pu tot chi pu sit and chi provoke this is provoking idea ba anang li words sabangela ke provoke mane pan usotoni mane pan ningi pethi mane pan instigate mane provoke redat simi once ni matadam se provoke akam adu claim nang ni lamni ye bang tum chere chat si nang po itu gado da mi chiu da som se kusan be chi behave nang po model criticism ye padona kaise banang li to konoi ai nang le facebook tong long to ima ko da ma twitter tong to ima to noi pi ma si highly constructive proper debate padona proper debate abi pen non la son la pupu mane kechivu kachevu hajar amne tomban ako then ka do it but fundament tong no do it all papers electronic ben print media ka do it do anta da tong no kusi juru lo dilihin tan kame la pen pini la so chingwai nang kok dam nin dum press conference binang kok ni pangjong tame taklang pun dulu di KSA long pulo dan nilis tame since 1983 ban logo direct nili pang central committee long si co-opted member na po dan nili haso dudun de bulo sita ki kondo dudun lo tojana la isilo aki last bange jan secretary man lo alang li jan secretary apike nili si jan secretary man lo sinon isia tim son ex man isia tim son nili tum tinda paklang nang kok lo non kadoi volatile situation was in tum feel so volatile situation blonde just met ilitu identify paklang dam bangke ilitu mangbong si kechipu seroy do moheta khan lo banang tum de chini lo constructive criticism ko bangke lo bangke kanang sob la mun kita doer nai lal hai kita la solong ban si nona bangke ilitu bangke nini jungjung appeal bang lalo ninda oila lo ko isi bang appeal bang lalo la so situation an bang meda dimapu aso prang jai kathar ba APHL group pen KSA group informal lo formal lo elong ba chipa jukosan me pari bolo la so foresightedness dunangye bolo as a leader as a party lo tel la bang wan beda si nono bangke ilitu mangbom masi lahai
Daud seroy, Cipu seroy, lidung keste pucot kalau karbia society imens masih juno dah son ni traffic banang tum kado itu anda track do salam mangi lasi lahai cepat judul ni dah jalan ni very easy muat pulo example ni isi cengwai no ram tibulong cengwai dan no cepat judul kau lamang ke lal hai kese gupi mana jesong kado yang mangi dah dulu nili repeat undel hai lasi piding oil hai je non sopor hud bange muat rong farso SDS lo dengan ninge po lalu alam mangke je kidnapper association po ta alangli ki claim amunit halak tingki jethan ba punya incident dolo mine ta hal so muni ninge bang case men sum lo ninge ki alangli non mang puta hai mine nili bangke case po men sum se po bangke sida alangli और सोमर लोग के क्लेम मुनित से लासो इंसिडेंट बंगे फूलो लासो इंसिडेंट पोडेट में चलांगली बंगे किडनैपर एसोसिएशन बुकनी जे में लगे ऑटोमेटिक लोग कैसे लोग लासो मुनि तुम था लासी लहाय के दो को ये लाम थे पुथा लोग इली तुम के वांगिया लामान मा नीली एपिल लो फुपुस तमे इली तुम चिपेकेंग सरोय से की मीट उजिए बात itu anso se karbia kheng bang japon je pan karbiang long pan ki japon je pan do we nang tu media hoy pen nang tu ma phana request lo nang tu ma rule bang anso se ki claim bon je ban sen nili in pen isia hu ba cho akha bon lo tin nili ak ding lam ni je jalo ini incident lam ma lan sen ni je chalo thank you Curupa lo ex general secretary Hamsing Kicho ke pan non puthon ni chunuri point bibison inti mundanya lapnya po bibison inti do ex president alangli kese alangli phan tame lam thi jepak lang phan chunuri no Kardom press media don according to tumpanta nilin kan surya kardom pajiriglo Anglo niliprangjong litu makote rong par sangho rong pi sangho pen chiso sangho nang litu bangno karbilo charlia song apur ki mo alam ang paklang iglo asila bangso apur ki mo aho Karbi Students Organization ba Karbi Students Association puke students a community atua phan sikecheng ko ke claim ponji phan borilo sida karbia khai karbia long ri ason tin alam sidame karbi lo charlia song jong si che song dunde karbi lo charlia song jong si nengje dunde pulote chokune Atheke 1959 aninkan pen hake cheng pen non an sitame karbilo charlia song atum ke claim pono bangke karbia longri karbia khae phan koson si pating thurunjima koson si rai komunjima labang so alam si ke matha pon lasi ilitum matha nangko salam thedo Thekere aso voti amia puchini ne mane bangke ne thekere aso ho puchi pudai lo meme example ke nang tum chini dai po jai katha chema thalo je ne thek piklo thekere aso pulo dangte alang voti amia puchini nei kupusi apuma kupusi amima landa alang liye bange chini ne derno Nono bagai tum theklong lo students organization KSA ke mapak a political party students organization kali la bagai tum chini dak sigme hak ke cheng benda non anta mapak a students organization kali takne political organization kali KSA ke non alangli
kapre alam pen KSA tumpan arbok tai lo meme sita la bangke KSA tum bang metang ane claim rapet claim pon bom isu base political issue base lahai kichi ton pen adha ka tum bang adha KSA tum bang hala so long kichi rab dun dokok tahai lo meme sita mapak a political party organization long students wing kali KSA ke la ili tum nangli tum media through lake rada tum phan pachini nang kopji ba pachini sigme la bene thelam ili tung ke matha thunai bangke la lo je Karbi Anglong apur kimo Karbi Anglong a district afan council so nang charilo aho abatai tin council so nang charita ili tum theklong lo non nang li tum jaga koteng jiro tum ke obe kimi apang council ke cari koson ma non koson ma laso comparison bang na tum thek mane chini ne data hai sita non li tum thek dam long lo je Karbi Anglong phan ason tin mo pen rong pi sang oi tum phanang thang lo je ason tin ili tum ke hang tame ke chi song ban si ili tum chi hang nang kok lo chi palong nang kok lo college along college government college along litum science section nai litum KSA tum cepaduk dun lo ason kene night college nai lahai da cepaduk dun lo claim pen success lo lan chotakali 1983 84 aninkan je Kaziranga National Park extend po alam klang lo government pen announce lo halang so puthak tame KSA tum chedan dun duglo mane 34 square kilometer Karbi Anglong arlo Karbi dominated area arlo si Kaziranga National Park ke parloji pu alam do konglo la si halabang so long tame KSA tum claim du nang konglo la pen labang so ka ji song pen job apike government atum mane halabang so decision bang la tum chi review nang kong la so si do pigang border issue puthak tame border issue da ha ke cheng pen si tame la block 1 block 2 alam KSA tum kaita ning jedun la pen ke halabang so hut nili prangjong nili tum la rong farsa pen nili tum leadership pen prangjong tum tame mane labang so border alam puthak Khasi Students Union tum pen tingwai pen si labang so area bangke lake status quo nei 1951 aninkan koson ma boundary demarcation hala so teng si donai pusi chekroi pen si hala bang so la so teng si chekroi si do bom lo pas hala so ta KSA tum jong si claim dun de pulo dangte ala conflict bangke thepik je polo si da claim dun nang kok lo success lo la si press media korting jiratum ilitum non lahai KSA phan komane nong no kijo komane kapin rem la bangke ni tum ahok ning oi lag binong atike KSA ke non ke students organization chogalilo KSA ke non ke khe organization Karbia khe organization KSA ke non ke Karbi Anglong Karbia rada tum phan ko sonsi protection ki pinai ma labang so songlo non ke la si ason tin aisu si tame KSA tung ke nengje dunang koklo kudunang koklo ni ji ma hengoma non charibom autonomous council CM akai tuliram rong hang pendang lok nona government tum kemat hapon Karbi Anglong phan kupipi sinangima ilitum ahoglo jesong se pin pen adhaga hormu ilitum long kupilo hengno dang mala ilitum airport long po hengno dang ma kapre ga ilituma college long po loda non ke dobom pen kapre ga college amukhan long Karbi Anglong establish po lasi non ke APSLC tumang kopi dong ma thalone lahaya lama bang ason tin along si tame ki opos du no bang ke lage chokche
lasi nili pudam je bangkela lo je ilitum karbiang long aphanjong si kopeni mesen hormuke wan lo pulo tangte hala bangso loke ke do an organization tum ke do an political party tum ke do an karbiang long ara tum ta cheklo junang pola daga bangke lasi nili in pen nili nengje damoelo lasi isi nona bangke ahok lo alang li jai kathar KSA fan kidnap association bukan yang dia pakai Nelly Jongjung tu ke ekdom ning oi pik lasi lasona munit lasona bangfu leader ka cekrong atung jongsi KSA fan sorsar rong bulo tangte hala mangsot kaya fan hala mangsot district fan alang li tunggu pilo claim tegi ni lige la bangsi ka dukang tu lasi pinjong hele alang li clarification cipi bustame la hai clarification cipi ke ningje therapy apia ko clarification cipi ke alewe lasi lahan lo mane thekser silam thekte ta pham engho ke do ling le ne freedom of speech do polling le jumi me junono alam ke ningje re ke la bangke chokche lasi jong sinang lia hoga karbia khai banga chariji karbia khai aphan jong sinang li kilik kang tung pulo tangte nang li matha pametha jai kata matha pame pele nang li karbia khai ban lit ponoi nili tung theklo lo nang li la so leadership and pen karbia long ko pipi lo ke plan arang ang sese ladak procession padam thera krema herak duk ne lige lage movement ke mo na democratic ana method ke do nang li ke mo heto kupilo dang li chi dami la so bang so pen kumane bang apan kumane meeting long karbia tum population kompik lang apot itum pincho tum ekdom aloso bang pli bang phok piso enai la hello man leadership la hello man leadership lasi nili nengje da moelo isi bangen ningo elak binong lo lasi la son nona por KSA fan alang litum nong no kejo KSA fan kiputot la bangen ning oi pik lo lasi alang li je kathar mohet tum kote inut bani tum kaning je son alang li dia cho hangwek nei KSA thengno dia cho hang pen ilitum nang li kopi magemang nitung kopi magemang ilitung kaya pan kopi mag klem pangtung labang soteng klem ponona lasi nang li dia johang paprang nang po lasi laan si nili pini la press media theng nong laan si nili lam ningje si nili am thekang torin lo kardom te churupa ma kai division itu ex president KSA fan kidnappers association bukan ini bangke nilihin bentan ning oilah ma bari ma KSA hisap है उनको ग्रे लगे जों सी KSA तुम किडनैपर्स एसोसिएशन पुरोते जीआई कथा का वंस अपॉन ए टाइम अलांग ली सिलोंग लोकचर ले हुट KSA क्लेम लो उस अलांग ली नहीं जे पुरोते अलांग ता वंस अपॉन ए टाइम के किडनैपर्स एसोसिएशन ना मेंबर हो इसी ने लेकर ये का इनी अलांग बाके हिस्ट्री अलांग KSA हिस्ट्री के कतांग चेंग बने मासे का चिसोंग आपको किबुस का तांग चेंग रोमांस का मूवमेंट पुनोन पिंडिंग सुम्पोटा पुठा पुनोन ऑटोनोमस का मूवमेंट पुनोन रा कपरे ओपन बॉर्डर का तो गलाम तो निजे लोगी सदा जाय कथार लाइफ हिस्ट्री बाकी अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री लोचरली नंपो हेड नंपो बीए नंपास नंपो साकुरी क्लेम नंपो दरमा किथे क्लेम नंपो ऑफिसर क्लेम लोंग नंपो मसे हिस्ट्री मसे चितोंते जालांग ले बांके अलांग ले हिस्ट्री बाकी अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री लपेन KSA तुमके atau mah history banyak kasih song gitu, oke. Pilih arti apa? Kalau isi ke, tapi isi abang ke, KSA apa kan source gue nelige SCC background pendek mau. 1986 kan hisap lo, KSA claim bomb setelah nilai tu SCC akan claim bomb, nanti ke council lo, SCC party pendek nilai kan deputy chairman dan apilo chairman dan apilo, lalu pilih arti apa claim bomb lah. Sita neli political life along penir ni anta ningdok de akan boison soni ahok tem ahok lam frankly speaking lote ta KSA fan neli no ka sorsa long lepil na 86 pen penir ni
jai katar ke alang IAS officer tambe ayat officer non laki politics na iklan dan masih tumi dikan berlai. Isialam pudam lote he is a greenhorn in politics. Jangan politics alain nama ke, ini tuh kado besi pakleng. Lasi case apan ke sorsa long le Finland. Analang le gamang hujan tu nepene political party dong tin top nepene MP election high easy pude pene. Alang list criticize nahi pulote case apan kan. BJP fan criticize no natung si ruling party ke. Regional hiyan pulote anban chithinan ko ya pot SC fan criticize no. Congress apan criticize no. KSA fan criticize wrong ke. KSA tang election to tege mati. Last misfire. Alang hile bangke misfire dulu. Last lain lo. Last alang li dia cuang nang po. Dia cuang lo pulote dak si jut kok. Aku dia cuang he pulote lake. Alang li already 80 plus lo nonton. Non patai non nikan kuansi politics claim lah. Alang life amazdi lagi cukup political li ka success jika kialam lo. Meli alang li pala si puang tu. Masalah politics bang alang li claim nanti. Open dah buang lo mati. Nili tum tak opposition lo si dulu. Yes ifan akap ada nili tum lo tak kes tu akap prek tum lo tak nili tum niat melo mati. Tum pepi ni arnya. Lalu sun kacau mata lang ya lang cok sedang. Makan how kah kidnappers association pun ada illegal trade lo. Alang lita once upon a time members of the kidnappers association. Ada alang li silong gitu case ni claim lo. Alang li dia cuang lo dikok pun kalam. Halo ठीक है. Non asumet ini dak abarim KSA General Secretary President Hemsing Tiso ke hai pendang Borsing Rong Pha Robindra Rong Pi Bibison Nti Daniel Teron alang letum jaya kathar pen lapuson kaningje pon puthake alang tum cepak langalo alam te cepak langalo senilihin pen kijusi pu poinge lahelo jay mohet ki puoson je asamis sarlam the manu more koi sorai more roi thek ser ti farm thek the te thek ser silam thek the farm po bang lasi lasona bang lahin lo je Devokanto Borua Puinurumuni do. Je lang bangai ingus Indira Gandhi do banghut Congress ali darlo. Je asu halasut movement asut do keceng melong hulu alang li ninje lo. Emergency hut asu tu amprang na. India is for India. India is for Indira for joini alang pan. Assam pen masih boycott lo. Whole life alang Assam pen jawang long le lo. Lasi lason tak pini Karbi Students Association doan pan alangli labang so kaning je ke Devokanto history senangatan lagi nang tum langot pini apa bat kali Devokanto burwa lasu kaning je jene asu pendang lok halabang sohut Assam long susiu political organization penceng lok literary body penceng sob boycott lo alangli mahang cepak langat thai masih awai dalo banglong le dalo lasi alang lagi one of the Indira Gandhi lo ajang lagi AICC ta president lo apike petroleum general minister peniman lo tala bangso lam ninje penamase alang ahem penamase cebang lo de lo ada Assam penamase lasi alang li pani lagi pugang lo je sarlam the sidu sagole na khai ki pagole no koi ki lason nang lo non ninje tung da mane anghu bang le ra ling siga ninje alang li lasi inut ke thek ser kire sera bangpu non molang li tum pu son nil tum da helo prabjin pen dia chang je nil tum kapre asong ke ham political asong ke claim pan nil tum nong si bang nai map chang nai pokali idala ke se asong pan nang li prabjin pen map chang chok che delo punang li puno non masi lam ti jut kok kali pulong te atumi ke ladak mifi ke kai chengalo nang li mifi ta lo ke se organization tum hoitu pinap di kaprega dim long ta hoitu mifikai ponane murdabat pudi postaring pene doji lasi lahai kadowe suluk sodak kadowe ave aprang nang li prabjen pena dia johango alam the 5 jut ko lasi pini labangso niltum x KSF forum pen labangso press meet long nangache tong dun kado kabe herangke doan jirpi doan pan nilitum ben pan si churu si labang so press meet ke pajut kok la asi non bang sa juni sina eta